Manja police station ke parlo rong wang pothor arong don manipuri ahem megichu. Pinyar coin phai ke parni por phai isira chitima por manja police station along ke parlo rong bang pothor arong andon manipuri ahem megichu pangjer thangan pin. He megichu long lok alam bang laki arnam kardom I amilur ke kaya jangthu pilong dun urajoksi he megichu. Fire brigade atunan kilian ke ahe megichu lab apian sinang lirong. He megichu vek ahem phu atum penka tuning ripon laki Council Kachari laki tigiding Dr. Tuliram Honghan na pentin KARBI ANGLONG arada tumaphan nang ravek tapusi tuning ripon. He megichu det laki ahem phu amen laki Nirenjoy Singha Achormen laki Anita Singha. Manjapen video sinterang report KARBI ANGLONG TV9 News. Health Department কৰ্মচাৰী হয় আজি আমাৰ ঘৰখন জ্বলিছে মোক মানে কোনখিনিৰ পৰা জ্বলিছে আমি ক'বই নোৱাৰোঁ যে আধা ঘৰ জ্বলাৰ পৰাহে আমি পাইছোঁ যিটো আমাৰ ৰাতি যিটো কাপোৰ পিন্ধা আছে সেইটোৱে আছে বাকী মানে ঘৰৰ ভিতৰত আমি যি আছে একো বচাব পৰা নাই যেতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে তেতিয়া আমাৰ বেগে হৈছে সেই যোৱা সময়হে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহা সময়তো আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো নাহিলে দিব সব কুটুমৰ পাছত আহিছে পাছত মানে হৈছে কাৰণ তেখেতে যেটা কৰিব আছে কৰিছে কিন্তু আমি এটা বস্তু বচাবলৈ সময়তে অহা নাই আহি পোৱাই নাই চেক কৰাৰ পিছতহে আহিছে আমি যে কাউন্সিলত থকা ডাঙৰীয়াবিলাকৰ কাৰণে ছাৰবিলাকৰ কাৰণে অলপ সহায় খুজিছোঁ আমি কণ্ট্ৰেক্টুৱেলৰ চাকৰি কৰা মানুহ আমাৰ দৰমহা পাতি সুবিধা নাই আমি প্ৰেজেণ্ট আমাৰ না বাচ্চাৰ স্কুল যাবলৈ কাপোৰ পিন্ধা না খোৱা লোৱা না আমাৰ অলপ যি আছে পুৰা জুই হৈ গ'ল আমাৰ যিটো গাতে পিন্ধা কাপোৰ ইমানেই আছে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰীয়াবিলাকৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আমাক অলপ সহায় কৰিবলৈ আমি সহায় খুজিছোঁ আমি এতিয়া কৰিব লগা একো নাই মানে আমি ঘৰখন ভিতৰতে যি আছে সব জুই হৈ গ'ল একটা বস্তু আমি বাঁচাব পাৰা ক'ব লগা কথা আৰু নাই ঠিক আছে বাৰু Khankoi Thok Dorbarkor MEC constituency under Rangsali areas alam PMYG IMSO contractor security ranking kani Siraj Timan patam pipedea BJP sarkar nang chiri pon pende KARBI ANGLONG at tokan nuanta penangan kaching churmate development do pikanlo Towar me lang hime jangri kiduk tek lak at tumaphan ke panong PMYG IMSO sarkar penang palelo Setame middleman atum mate wrong leadership atum ahok pet benakam abang kiklem pipon pe mintet ti ajok sarkar phanang no ke jo sonsi chamanda lapen sarkar tuma phanta ke chokchia koi period ang ni sonsi lakhai kora chok number Dorbarkor MEC constituency under Rosali area lamta PMYG IMSO contractor sikari aphansi thegmuchar remuchat pu yem richard bi mathapasi contractor sikari tirang aphan Pekpon. Setami non abangke ahem 2 stallman antangka withdraw etta hawal an ahem tikim pon laki em richard of biaphanta phere riderlo em richard of biaphanta sikari tirang sithi muchot rimuchot bu lason simandelo asona contractor ke gunda sonsi chamandelo pulote non kwang jilang MEC ke em richard of bikeren chiang theklo putha chirok to karala to pening chiponenti nasi prabjin pen one installment dolang nasi kipat tang dam chi fancy beneficiary to ben chuning pon news desk report KARBI ANGLONG TV9 news tangteni la sohem kitang te apo nang li kupilo ipudami nili kipudami ji alambang ke nili men ke rusila terang pi la nili ki chuning rida malam athe bang ke labang sohem ningkan sirai beng ne dolo patang te lasi labang sohem nang patang papra basonte misen popusi nili chuning rilo lasi chuning ri parpik lo nili hin ben ke la sohem nang li poisa ke ulai dam kisti siwelang ma kisti hiniloni nili la sohem ma farman ke ulai dam ke kisti hinilo
Ante laso kisti hinia poisa nangli komat ari deng nangli pidam lo. Laso apoisa ko ulai pen ke kisti hini sitame ilitum dak rong sali keja alang li video sar sekari terang along sini li pilo. Lapen labang so poisa ni li ulai det pen transfer lo bota hini tang pilo transfer kuri det lo. Sitame ni li chini det lo sitame sekari terang hen lo alang li hen lo na kedeng. Vek ke. Inte non laso hem nangli pan nangli sikari terang pan pilop pudami mana patang pinai mate patang pinang ni pusin nangli sikari terang pan nangli pudam po. Patang wek nang po lake alang limit hang ta ko nili patang wek ji pusi chuni nang thak tang dapot nili chuni ridam si aho sita patang wek po pusi ang thak po si patang wek nang po lake. Nangli mena thani mani. Nili men lake rusila terang pi. Bahasa English High School along Thoma Farman Craft Demonstration lapen awareness sa Jamek Patupon. Nona porke Charlie Osumar Thomas Santina Nats to make a take at a canang sort of posse, Pinyar Cornify Cap Porpai Crazy Puluni constituency along Wester Bahasa English High School along Craft Demonstration lapen awareness program Kipaman Pon. Ni Thoma Farman ke Charlie Osumar Tumhan Sibina Tiran Pipen Metang Tipadukpen Nona Kai Charlie Osumar Tumafan Asontina Nats to make take a 9G Pumatap and Lavang Surgery make the pon. Lavang Surgery make along son pli kaprek ase ke than pon lake cake gembo embroidery textile handloom dry flowers handloom la son pli ase ke thana jai make ding pon labang so long aluhiaman pen Ramid Roy handicraft promotion officer regional office Guwahati DC handicraft minister of textile government of India lapen tribal women artisans and national awardic Sampi Sabina Teron P. Lapen Puluni Lamps Secretary Jimbu Timung, Puluni Lamps Chairman Vidya Singh Rong P. Lapen West Bahasa English High School Principal, Teaching Staff, Lapen School Secretary Atum Chutongtun. Lapen Kibang Jilang Sitame, Praja Madim Sitame Lapusana Jameng, Deng Pon Bom Lang Pusi Sampi Sabina Teron P. Hin Penang Jepon. News Report, KARBI ANGLONG TV9 News. Pineng aningkan manta itu lasan awareness pen demonstration la school here itu la government of India pen baita aningkan manta adu lasi Juneng abang ke rong hang school rong itu rong hang lo si pedolo neng pen dili tum ceng lo ladak west tarabasa school rong si demonstration and awareness paklan lo ini la bangke son pli isike mir kabonai lakan isike leke krong isike kera ketha isike kenen bundu na kuson si militum aku West Tarabasa koloni homostia long si aku peneng kan aku ceng dulu kasi dito ako ke ceng pen alang itu Ministry of Textile along kira abang kisah la amen abang Ramid Roy la si alang peneng abang edang bang lo la pendak nang cirap nang citu dun atum alang chairman ladak school along secretary president latung ta penang anang cerap dun no nang cerap dun man latung sinang cerap dun si pini pacun no apen non iprang sitami koson si ki pacun project lima aku koson si claim tu ibang ke tapang ke morning apen demonstration aku tak apon home ji kasi aku lasan abang lagi ni thongben anikan manta la artisan I card ke do tum an abang ke pindah aku ceng tu pun lagi tarabasa feel along lagi bang thong kep pindah la ciklo jam thong mapan la artisan I card do tum pan an si ciklo jam thong kenen membu la so aku tak pindah ben aku hala dak ceng son Roy, or I am Handicraft Promotion Officer posted at North East Regional Office, Guwahati. अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि स्कूल्स या कॉलेजेस के बच्चों के लिए चला रहे हैं
it comes under scheme of development commissioner for handicraft under MSS scheme। और इसमें बच्चों को लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है जो हमारा रिच हेरिटेज है, हमारा जो इंडियन क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन भी वो हैंडीक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में। चलता रहता है, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सारे स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करें। तो काफ़ी सारा प्रोग्राम हो चुका है और अभी और आने वाले टाइम में और भी होगा। तो पहले से फिक्स नहीं होता, तो अभी तो खैर ईयर एंड होने वाला है, तो हम लोग का भी मतलब पूरे ईयर में अब तक लगभग 40 to 50 ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चल चुका है।